A delam jaz letos ful preveč make-up tutorialov v Vlogmasu, zaradi tega, ker pač ful nimam drugih stvari za snemat, ker se ne dogaja toliko veliko letos. Meni je to zabavno. In včasih sem ful delala make-up tutorialov, poj pa ful cajta nisem. Sicer tole danes ne bo glih make-up tutorial, ampak vse en make-up video. V glavnem, kaj delam danes? Danes bom sledila enemu videu, ki je nastal 6 let nazaj, 15. aprila 2019. Damn, that's an old video. V bistvu sem bila pri Advise My Style, kjer sem naredila svoj make-up tutorial na nek način. In glede na to, da eden najbolj popularnih videov, ki jih imam jaz na kanalu, je to, ko sledim make-up tutorial od Lepe Afne, kar bi tudi rada še enkrat naredila, bom zdaj sledila mojemu lastnemu make-up tutorialu iz leta 2019. This shit about to be crazy. Imam pa eno stvar, ki sem jo najdla zadnjič, in to je tale moja huda beauty paletka, ki sem jo uporabila dejansko v tem videu. Ta paletka mi je dala idejo, da naredim ta video. Ta paletka je prestara, da bi jo jaz devala na svoj frizz, kakor lahko vidimo tukaj zadnji piše, da jo lahko uporabljaš 12 mesecev, zdaj pa od tega 6 let. Hopefully obdržim oči. That's a joke. Usually ne bi smelo biti tak problem, nič ne zgleda, da bi bilo karkoli face narobe z njo. Ampak glavno, da neham zdaj govoriti. Dajmo tukaj tutorial, pa dajmo pogledati, kako sem zdaj takrat delala make-up. Look that I usually do, but Alright. Kako sem bila shy! Oh fuck! Kako sem bila jaz tukaj stara? To je 6 let nazaj, zdaj sem 22 sem bila stara. Izgledam stara 15, potem kako se obnašam, ker sem ono yeah, I'm gonna do a make-up tutorial. see how it goes. So is it like your natural makeup look? I mean, everyday go-to It's or... not really natural. It's gonna be more when I'm feeling like doing my makeup, but not doing anything extra. Alright, just- cool. A bit So more it's, than usual, but not A bit more, not but too still much. lazy. Yeah, lazy. Spoiler alert, ni bil lazy look, bil je quite glamorous. This is my foundation. Nimam čist istega pudra, da bomo uporabili moj puder, ki ga zdaj uporabljam. In to je moj Macov puder, ki je tukaj. Studio Fix Fluid. My god, kako sem si jaz sploh to nanesla? Dajmo pogledati. I've been using the same one for, I don't know, 5 years probably. And then everything changed. Imam ono mojo žličko za to stvar. Ok, že takrat sem si dala gor na roko. My girlie was ahead of time. Let's put one more. You know. Velik torej. Sem vedela, kaj delam. Še danes ne vem, kaj delam, ampak to, da sem si devala na roko, jaz ne vem, a sem se takrat sam pretvarjala, da to delam, a sem actually to delala. Po mojem sem actually to delala. In pol sem si direkt z gobico, ki predvidevam, da je bila mokra, direkt z gobico sem sam vzela produkt in si ga dala na frizz. That's kind of crazy. Jaz tega ne bi v lifeu več naredila, zaradi tega, ker gobica toliko požre dol produkta, ne maram več beauty blenderjev. Danes sledimo tutorialu, danes ne delam nič po svoje, ampak delam tako, kot je delala Kaja leta 2019. I've never found my real color. No, zdaj sem. Ta je boljši shade kot tist, ali pa sem sam jaz temnejša ratala z leti, I don't know. Ker tisto je bilo way too bright. Pa also, kaj jaz delam pod učkam? Dejansko si delam tak direkt pod učko puder. Can you start with your cheeks, baby girl? So why do you use a beauty blender? Do you Ja, think jaz that tudi ne vem, girly. It's not the best. 1000 čopičev imaš doma, can you use a brush? different coverage than instead of using your fingers? Sometimes when I'm feeling like Fingers! Well, yeah, I guess bi to tudi delovalo, če bi sam prste uporabil. But I find that kind of nasty. Ne maram tega, da samo pač prste uporabljam na frisu. Also, I've used it all. Ni več fucking pudra, zaradi tega, ker je cel v gobici in nič ga ni na mojemu frisu. watch too much Jeffree Star, then I definitely do use a brush. Do you think that with a brush you can get a more even coverage? No Ne. idea. Kar jaz zdaj delam, kot ste verjetno že opazili, je, da vzamem pač brush in potem si spredam po faci in potem zblendam z beauty blenderjem. But I guess I wasn't doing that back then. By the way, at home I use a dry one. I'm just being fancy right now, and I have actually. Doma sem uporabljala suh beauty blender? Are you crazy? Are you okay, girl? That was like nothing. Jaz ne vem, a je bil to puder, ki sem ga jaz tam uporabljala bolj full coverage? Tole, koliko sem si jaz zdaj dala, definitivno ni bilo dovolj. That ratchet. Now I'm gonna take my Primark brush because all my brushes are from Primark. Ok, moje braši so zdaj iz Temuja, ampak to ni kaj dosti boljše. Ok, jaz tole zblendam do konca. A random shade that I don't know because I don't know what shade my face is. Čakaj, ok, čakaj, jaz tole dokončam. A sem si jaz pa dala puder na učke? Po moje sem si, tako da bomo še to dodali. Takle mečken zablendam, pa tukaj po tej učki. It's like nothing on my face. If we're going for full coverage, that's not it, girly. Okay.
in jaz upam, da bom uporabila kak concealer. Hopefully, to bi bilo nice. V glavnem sem vzela nek brush. Imela sem nekaj takega. To jaz ne bi več uporabljala za kontur. So which one you put on? Wait, I don't know. This one, I think. Wait a minute, Brand what am I Wool is, doing? Okay, nimam tega pudra dejansko. Tako da bom jaz danes uporabila to, kar uporabljam skozi. Dala to pod učke. Oh god, girl. Why would you do that? Where is the concealer? Where is concealer? Zgleda tako natural. Which I hate. To ni bil niti point tistega videa. Tik podočnjaki. Hello! Problem je, zaradi tega, ker sem 6 let mlajša tam, nisem imela še takih podočnjakov. Tudi zdaj nimam tuk face. Sam saying. What's next? I think I do contouring next. Contouring. Okay. So I'm gonna take my NYX Love Contours All. Tega tudi nimam več. Imam full starih paletk, ampak tete pa nimam. And- Jaz sem uporabljala moj Sephora kontur. Okay? And I'm gonna take another brush, but I don't know which one. I'm just gonna take the same one. The same? The same? I'm gonna take this shade and kind of contour my little face. Oh, that's way too much. Okay. And I don't usually, I mean, I don't do a silly face when I do this. I don't know why other people do we're it. actually brushing. Jaz zdaj bolj tapkam, ampak takrat sem pa tik straight up brušala gor. You live and you learn. And then I put some of my forehead, but I'm currently... Še na drugi strani moram narediti. Smem tapkat, moram brašati. Sploh mi ni bilo mar, kako izgleda tale kontur. Res. Jaz sem bila samo ono, tako, I don't know what I'm doing, I'm gonna do something. Okay, that's not how makeup works. We have aged. To zdaj opažam. wearing a wig, so that's gonna be a bit awkward. It's usually easier. Then I do some around my nose, but not too much. Ok, mačkam po čelu. Zdaj tam sem imela lasuljo gor, teda zaradi tega nisem mogla tako fajn narediti po čelu. Zdaj sem pač naredila, jaz tega si predstavljala, da bi naredila. In potem malo okoli nosa z istim čopičem, mind you. Everything with the same brush. Yeah, the Yeah. same brush. Oh my god, like you are lazy. Yeah. No, just kidding. The shade! Se še zdaj delam vse z istim čopičem, sam ne s tem. Osto na tej strani sem si tako dobro skonturirala nos, da le I cannot recreate that na drugi strani. I guess I can. A to zgleda približno v redu. Oh, še spodi, I think it's okej. amazing that you can do actually everything with one brush. And then a mascara, foundation, and a few... Še zmeraj upravljam isto maskaro. That's loyalty. This is my very weird brush. Tega tudi nimam, ker ta brush je bil super zadevati gor v brvi, zaradi tega, ker je bilo res tek one swipe. Ampak nimam več, ker od tega je fucking 6 let. Valjda da vmes I have grown, I have learned. In zdaj uporabljam navaden eyebrow brush. Ali to je eyeliner brush. I think it's convenient because it does your eyebrows quick, so you can just kind of go. So today I'm wearing a dark wig, so I'm gonna use this one, but I also... Ok, I guess delamo obrvi z tem powder produktom. Maga, če jaz tega zdaj ne najdem, in celoten video propade. I'm freaking out. Where is it? Motherfucker, where is it? Is it? I swear to God. Vem, da sem uporabila to tam fucking 2 dni nazaj. Moj dupe za NYX paletko bo tole je od Essence, ono za obrvi delati. It's dark enough, ampak ne za moje lase zdaj. Kaj se zjava brush tukaj je? Okay. I think it looks more natural. It's not like... Natural, okay, we're gonna go for natural. Jaz sem imela svoje obdobja z slabimi obrvmi, definitivno. This was not one of them, apparently. A je to dost natural? I gave Kaya a primer that I Ok, znači naredimo še drugo obrv. Like, v redu je, ampak iskreno obrvi so tek, basically si izvedela isto, samo obliko imam drugo, oziroma pač malo drugačne imam. Zaradi tega, ker imam zdaj bolj ravne, takrat sem imela bolj... Až tegaš. I don't like it. Why don't I like it? I don't like it probably zaradi tega, ker imam zdaj oranžne lase in ne fita. Tukaj mi je posodil primer, ki ga nimam še zmer. Teda bomo uporabili concealer za učke, samo za učke. Ja. Aha, s prstom to naredimo, s prstom, okej. Sem zdaj dolge nohte, tako da ne prije noter v kotiček učke. Kakaj sem imela takrat nohte? Aha, nič. Zdaj, to ni primer, a ne, to je samo concealer. Tako da, it's not gonna work the same. It's the best I can do. Bueno, ta make-up na koncu dober, zaradi tega, ker imaš še full stvari za snemat danes. In se mi ne da pa še enkrat make-upa narediti. This is my Huda Beauty Ah! eyeshadow palette. This is the most expensive palette I've ever bought because, you know, I'm
cheap. And I bought it in Paris, so that's cute. V So now I'm Parizu gonna je kupila. Okay, Miss Girly. She's posh. I don't travel as much. Zdaj ne potujem več and it hurts. Treba kam je 2016? 2026. Watch me. Spet bom potovala in spet si bom kupovala make-up v Parizu. Hudo! Ven je padel. That's weird. Itak pa ni več shada noter, da upam, da tegale Angelic ne bomo uporabili. Zdaj pa, s katerim brushom je gospodična to naredila? my Essence brush. I guess je ta podoben. This one doesn't have a mirror as well. Oh my god, 70 euro eyeshadow palette without Yeah. a mirror. Problemi. Jeffree Star Could Never. In potem sem začela kupovati Jeffree Star paletke in sem ugotovila, kaj je to quality. Ker to, da 70 evrov paletka nima špegla. Now I'm gonna take Bay. Bej, What's tale. the name of the color? Yeah. And put it all over my lid. Okay, Now I'm gonna poceli. take Sandalwood. Čakaj, moram dati na pauzo, da si jaz to naredim prvo. Poceli, torej. Guys, jaz sem danes dejansko potrudila za ta make-up, I promise. Ne tako ponavadi, ker sem pa sam tak, yeah, it is what it is. This is gonna be a bit more difficult because I Zdaj bom only have vzela, one hand. zdaj sem vzela Sandalwood. I usually hold my other hand underneath my eye Oh and do god. my eyeshadow. So when it falls off, I you know, Oh my it god, I doesn't. want to see that. Can I Yeah. hold you the mirror? Sure. Cool. I just do it kind of like this. Wait, is it okay? Uh-huh. Right, go. So when the makeup Check, falls okay. down. Yeah, it doesn't go on my cheek. Okay. She was onto something here. Zakaj ne delam več tega? To je actually genius. Mogoče zaradi tega, ker je kapitalizem tako dober, da smo zdaj začeli prodajati make-up tape in roka je zastonj, s čimer nihče nič ne zasluži. Zato uporabljamo make-up tape. Ne vem. Why did I bring politics into this? Je to približen. A poceli sem naredila. Nisem naredila tak smoky, dejansko sem poceli dala Sandalwood. Moje veke so od takrat veliko bolj droopy, I think. Mislim, tak so malo bolj I'm aging. It's just a fact of life. I'm old. Čez 2 leti bom stara 30. Never imagine that would ever happen. Tak, ko bom jaz 30, I will be insufferable. Zaradi tega, ker bom tak kids, boste videli, ko te prišel vi v moja leta. Jaz sem 30. Jaz mislim, da bom pri 30 doživela tako razsvetljenje. Ne da ga bom doživela, pretvarjala se bom, da sem ga doživela in bom vsem pametvala. Mene ne bo kriza srednjih let doletela, jaz bom samo imela krizo razsvetljenosti. Now I'm gonna take another shade. It's gonna be henna, and I don't know Henna? what to do. I'm gonna put it. Z istim brushom, mind you. Ja, zdaj sem uporabljala tale odtenek, zdaj bom pa tega. Še vedno isti brush. Kind of all over the lid. Spet all 'cause I over. want that. A to sploh kaj gre dol? A je ta shade fucking broken? Ker je pač star. Nekaj mi izgleda off. A je zaradi tega, ker je on video color correcten? Ker mi tukaj ne izgleda toliko bright barva. Probably zaradi tega, ker je color correcten. I'm gonna take some more of Bay Bej. Upam, da ne isti brush, ne drug brush. Ok, v redu. right under my eyebrow to blend it out better. I usually wear the same pants when I'm doing my makeup, and these are already dirty. So what I do is I clean my brushes. To še zmer delam, by the way. Ko vse moje trenerke so celo poflekane od vsega. Zaradi tega, ker je pač easy. Dobro, zdaj nimam trenerke gor, ampak sem... Tole je dejansko lepš zblendan, kakor je bil takrat. Definitivno sem se kaj naučila v make-upu v teh 6 letih. Right on the outside and just... Spet I don't know what I'm ta doing. brush. I usually just go for it and then I save it somehow. Prav on the outer corner. Finally bomo dodali neke dimenzije v tale make-up. What the hell? What the hell is this? It pains me. Prosim, naj tale make-up dober izpade. I do not have the energy, da naredim še enega danes. Gold on the inside. Zlato? I'm just gonna go in with my finger. Beautiful it is. Oh my god, to je še zmer amazing. Oh my god, look at that. Yeah. Indication. Fuck! Čist na noter, me mogla dati. Jaz imam note, I can't do that. Čak, jaz to dala dol in bom probala z mezinčkam nekaj narediti. Tole res ni tudi noht preklet. Oh, Jesus. I did what I could, listen. I'm gonna take some more of that henna and I'm gonna use this brush that's already dirty. I'm gonna put it on my lower lid. Še henna in jo bom dala na spodnjo veko s tem brushom, mind you.
Jesus. And this is the Oh essence. my god. Oh my god. Eyeliner, še zmeraj isti, nikoli ne bom drugega uporabljala, to je najboljši eyeliner na svetu. I've literally been using this ever since I found out about makeup because eyeliner was the first thing I ever did. But I've changed my technique in the last 3 days because I've been watching makeup tutorials. I was getting ready for this. So I'm doing it a bit differently and I'm gonna show you how. So since my eyes are weird, I'm just gonna do this. Tukaj sem se naučila to tehniko, kako narediti ta winged liner, kar mi je, rečemo, da je spremenilo life. And then I kind of connect this line with my lash line. Še vedno delaš narobe, ampak okej. Ratal mi je, ne morem verjeti. Now comes the fun part. Aha, in pa sem povezala čist do sredine. In pa sem delala ta inner corner. Oh, I bet that is not even slightly easy to do. Nope, Oh my god, how much practice did you need for that? a lot. It's a good thing that I'm an artist. Okay, let's try this. Mislim, ta inner corner še zmer delam, ampak sam kadar se mi res ljubi. Ni bilo tako težko. Se mi pa učke malo suzijo, zaradi tega, ker je tako star tale make-up. Jaz mislim, da je meni tole danes kar dober ratal, zdaj pa seveda upamo, da mi bo ratal še na drugi strani. Ni tako bad. Realno ni tako bad. Ne vem, kaj naj rečem. Ista maskara, ki sem jo uporabljala takrat. Ne ista, ampak ne podobna. Isti produkt, ampak no. Oh god, še fake trepalnice sem si naredila, Jesus. Zdaj pa te fake trepalnice. Oh god, jaz sem takrat dejansko mazala gor na trepalnice lepilo in zdaj delam tak eyeliner. You know what, ta step bom spremenila zaradi tega, ker vem, da ne znam tega dobro narediti in danes hočem, da ta make-up res dobro izpade. Tako da bom jaz naredila trepalnice my own way. Če bom sploh znala tole odpreti. Zdaj so se mi dobro. What the fake? To je edina stvar, ki jo delam res drugače drugega make-up tutoriala, da watch and learn, ker je 1000-krat lažje, kakor pa to, ko večinoma delamo lepilo gor na trepalnice. Pač simpli si narediš eyeliner z lepilom in potem trepalnice gor nalepiš. It's so much easier, res ne morem verjeti, da ne več folka govori o tem. Lepila mi lovki zmanjkuje. Zdaj bom večkrat počakala. A veš, kako easy je bilo to? Oh my god. Pa, kako je težko ven to dobiti s temi dolgimi nohti. Pač, I might fly away. Do my lower lashes with this mascara. Te nimam. To je ta Better Than Sex maskara, ki je bila takrat res full popular. Nimam je več, še bom vzela samo eno drugo maskaro. Now I'm gonna take this highlighter. I used to use this one, it was my favorite, but then it broke and then I switched to this one and this one broke as well. Highlighter, okay. A lot of it on. A lot of highlighter. Okay, we don't do that anymore. Vzela tega. Jeffree Star Cosmetics. En dan se mora res praviti temu, da ga popravim. I love it so much in bi bilo res zelo hud shame, da ga pač ga pustim takega. Look at this. A sem jaz dala kaj blush ali pa kaj? Čist nič. Zelo veliko highlighterja. To je bilo še vedno leto 2019. Highlighter was the shit back then. My James Charles trick. I don't use a fat brush to do my nose highlight. I would use a small one. I'm gonna use this. Facetune my nose. You know what? Ma bi mogla dati manj. I'm gonna go with Huda Beauty Day Slayer. Gonna slay the day. That's it. Da. Yeah, bro. Ok, sem še šminka in nimam tistega istega odtenka, bom pa uporabila tole od Lepe Afne. Zato, ker je to edina šminka, ki sem jo zdaj najdla. To je to. Where's the blush, girl? Definitivno sem pretiravala s temi trepalnicami, ki sem si jih dan vzela gor. Mogla bi vzeti neke manjše, pa da so samo na outer corner. Drugače sem pa pač približno isto sledila te, ki sem takrat delala make-up. In to, da nisem uporabila blusha at all, I don't know what to say. To je to. Si dam trak dol. It's not gonna look any better. Čist nič boljše ne bo. Nijam zelo frizure narejene. Veš, meni se to naredi, pa grejo tukaj fucking fru gre narazen and I hate that. Ocenite tale moj make-up, ocenite, koliko sem se izboljšala v make-upu in napište, kjer mu make-up tutoriala naj naslednjič sledim. Dejansko bi rada naredila še en video, kjer sledim ulmo tutorialu od Lepe Afne, tako sem takrat sem zato, da vidim, koliko sem se jaz v make-upu izboljšala. Pa rabim čim več idej za prihodne vlogmase. Tako da, feel free, da dol spodaj komentirate. To pa je za danes to. Upam, da vam je bil video všeč, če vam je bil
No, to, lajkite, subskrbite, komentirajte kaj. Jutri bom spet brala komentarje, danes ne, zaradi tega, ker je pač tak video, kjer bo uploadan za naprej. Še kaj? I don't know. Lepo se imejte in veliko se smete, pa se vidimo jutri. Ciao!